سلاف وريس تماشاوان هيجا د برنامه هلبستي نمردا ام ايروجي البيشبري وانا بله تماشاوان هيجا ام ايروج ديوانا سيد علي فندكي چند بيتين خوش چند هلبستين خوش جوار بخوينن بري كوم هلبستي بخوينن استخوازم وكهرجار ديسا جيانا سيد علي فندكي بكورتيب وبدمان اسكرين كرمكن ام فورا گهداري بكن سيد علي فندكي د ساله 1792 ميلادي ده لفندك ابوطان هاتي دنياي فندك نحيا دهيا قزا سيرتيا سيد علي كوري سيد سليمان كوري سيد إبراهيم كوري سيد عمر كوري ملا حسن خطيبة أو ملبط بريا الشيخ عبد القادر جيلاني دقهيج إمامي حسن سيد علي زاروكتيا خوال فندك درباس كريا بيشي لجنبا في خو خونديا بيشترا وكا عادة زمان جفندك دركتيا وچوية هارونان بيشترا لقند بافي لجمل إسماعيل لكرجوسي لجمل نجم الدين لبشيرية لجمل إبراهيم كوركي خونديا بشرا سيد علي شوية فرقيني لمزقفتا بهلول بك لجم مفتي سيد عبد الرحمن وملا حسن كتشك ولجمل يعقوب وملا حميد حفص على خونديا دوان سالان دا درس فقيان دايا درس فارسي لجم حاجي فتاحي هزروي خونديا هروسا سيد علي جي درساوية فرائيزي داي سيد علي إجازة خوا جي سيد عبد الرحمن ستانديا پشتی کوڤەگەریە فندکێ دەمەکی لەجەم ئاپێ باوێ خوا شێخ حەسەنێ فندکی خوندیە و ئیجازەیەک علمی ژویژی ستاندیە ئەڤ ئیجازە کوستاندیە ji hêla حکوومەتê ve tehsîla mezin hatiye qebûlkirin û leşkerî nekiriye seyda müddetekî li findikê melatiya gund kiriye dersa feqiyan daye fetwayên findikê û derdora wê wê demê tem li hêviya wî mane لسر تكليفة شيخ عبد الله كوري شيخ محمد نوري دير شوي مدتكي لقند سناتية درس دا فقيان صالة 1927 دا شيخ سيدا جزيرة جبو درس دايني وداوتي جمخو كريا لسر دحليك وقند شيخ سيدا بو دمك الدريج درس دا يزاروكين مالا شيخ سيدا وفقين وان لسر خوستن أهل جنبري شيخ سيدا إزنا ودايا شوية جنبري قندكي جزيرة سيدا 25 سالان لجنبري مايا درس دايا وبفتوايا مشغول بويا شيخ سيدا هم إجازة علمية هم جي إجازة خليفتية دايا فندكي خليفة شيخ سيدايا شيخ إبراهيم حقية بصرت جي إجازة خليفتية دايا فندكي سيد علي فندكي چاوك وعلمكي مظن بو وصا شاعر جيبو قصيدين وين دنافا خلقيدا قالكي بقيمة وقالكي جي بلابونا اف ديوانا ويا زمانه وی گلکی حسانه هر کس جه فهم دکه بپرانی قصیدین وی شیرت و وعزن زمانه وی گلکی شیرین بو گلک جاران صحبت خدا حنک دکرن جدوران خلق دهاتن جم داکو درسکه جبو تبروک البال وی بخوینن سید علی تجاران دل کسی ندهشت هر تن بشاش بو سیکر و دکچه وی هبون سید علی د ساڵە 1967 میلادی دا وفات کریە لە جزیرێ لە جەم تربا شێخ سەیدا لە تاخا قەلێ هاتیە دەفنکردن لەسەر ترباوی ئەف بەیتاویە مەشهور هاتیە نویسین د دنیای حەچی رابێ فەقیر و شێخ و ئاغابێ ji ber milinê xilas nabê di şerq û hem di غerbê de gelek berhemên seyda hene mixabin bê dîwana wîya ku nûbiharê çap kiriye برهمي وين دن چاپ نبونا بله تماشاوان هيجا مبهفرة جيانا سيد علي فندكي گوهداري كر امين هاجي چند بيت خوش ديواناوي بخوين بله تماشاوان هيجا مد پیشده جي گوتبو سيد علي فندكي گلك هلبسي خوا ديوانا خوا داغلبه لسرش فاني بونا دنياي ولسرش ام بيجن وعز ونصيحته نویساندنه لبله لسرش جيانا جواكي جي ولسر عشق اويني جي لسر دوستانیه لسر غربت جی گلک هلبست نویساندنه استخوازم چند مالکه جدیوانه بخوینم کل سر عشق و اوینه هاتنا نویساندن از السر و دیسه بیتا بخوینم جورم بالرقیب ایوه تا از کشتم جمحبوبیت از هشتم جبل گیره و نقیششتم وکی دارا زفستانه تماشاوان هجا اول سر عشق و اوینه هاتی نویساندن وكمان هاجي قوتبو الفيدريت بالرقيب أي وقت أسكشتم أدبيات كلاسيك ده يعني جيد أدبيات ديواني ده يعني جي كفن ده بلكي رقيب أم كارم بيجن هما بيجن حمي
هەلبەستاندا هەیە ڕقیب گەلێک جاراتی ئیفادەکردن ئەف مەزمونونەکە دوێ ئەدەبیاتێدا کو ئەو کەس ئاژی ئەو تشتا کو ناهێلێ عاشق بگهێ دیلبەراخوا ئەم ژوورە دەبێژن ڕقیب ئەو دەبێ ئینسانێک بێت دەبێ کو ئەم بێژن ئاستەنگەکە دی بێت دەبێت کو تشتەکە دی بێ ئەف چ بێ ئەم ژوورە دەبێژن ڕقیب ئێدید عاشقژی هەردەم ji رقیب گلی و گازندا dikin ji ber ku nahêlê xwe bigihînê dîlbera xwe. Ji ber vê şeklî gotiye reqîb eyweh te ez kuştim. Ji mehbûbê te ez heştim. Dibêt nahêlê ku ez bigihime dîlbera xwe te ji mehbûba xwe heştim. Ji belgêre û neqî şiştim bê weke pela te ez weke pelê darê te ez şiştim. Wekî dara zivistanê ew dara zivistanê çawa ku pelê wa ji wa dikevin û tiştek bava namînê rûd dimênin tazî dimênin dibê ez jî te ez jî weke dareke zivistanê wilo bêpel heştim te ez xistme halekî ew qasî xirab de. Deka beske ji vê zilmê bike carek li min hilmê te ez kuştim bi vê kulmê nehiştî bê me eywanê. Temaşevan hêja dîsa ji reqîb re dibêjê ku رقیب نهێلێ خۆ بگەینێ دیلبەرا خوا دەبێژێ چێ بێ دەکا بەسکە ji vê zilmê ji reqîbê xwe re dibêjê êdî bes zilmê min bike carek li min hilmê dibê êdî carekî jî heme rûyê xwe yî ner nîşanî bike û çekî hêsaniyê ji me re çê bike te ez kuştim bi vê kulmê bi kulmekê te ez kuştim nehiştî bê me eywanê dibêt nahêlê ez werime qesr û eywanê cem dîlbera xwe êdî bes zilmê li min bike heta kengî bikî kînê ji dil rakî cûyê xwînê eger dîlber me bîr bîne te min ne derbe yabanê. Temaşevan hêja li vê derêjê em karin bêjin dîsa ew usûla uslûba edebiyata klasîk bi rengekî gelekî fesîh îfade kiriye. Dibê heta kengî bikî kînê bê heta kengî tê vê kînê tê vê em bêjin neyartiyê me re bidomînê ji dil rakî cûyê xwînê. Ew qasî ku dîlber ew qasî ji aşiq dûr ketiye aşiq nikare herê cem dîlbera xwe û ji ber vê yekê dibê weke her carekî cokê xwînê ji dilê me radikê ew qasî zilmate zilmeke xirab e. Eger dîlber me bîr bîne te min ne derbe yabanê. Dibê heke dîlber me careke tenê me bîr bîne min netate li vê çola heye li vê beyabane heye. Yani li vê dirê manayê çi ye? Manayeke gelekî girîng e. Dibê ku dîlber me bîr bîne ew tenê dilê wê me re bê û em di dilê wê de biçekî cihê me hebe min netate li çolê em yani te çi bike tu bê minetî em hiç em ji binî em ji te natirsin. Yani li vê dirê ew uslûba edebiyata klasîk gelekî bi rengekî xweşik tê îfade kirin ku alim û an jî pêxemberê İslamê dibêjin çi dibêjin yani pêxemberê me aleyhissalatu vesselam û alimê İslamê karin bêjin çi dibêjin dibê ku Xwedê Teala dostê te bê wekî dî dinya hemî neyar jî bê te qedr û qîmetê wênîne bedêyû zeman Saîd Nursi ew xwe jî bi vî rengî îfade dike dibê wextê ku Xwedê ne dostê te bê hemî dinya dostê te jî bê te qedr û qîmetê wênîne lê dibê ku Xweda dost bê hemî kes dinya hemî jî neyarê te jî bin em bêjin te qedr û qîmetê wê nîne tenê ku Xweda dost bê li vê derê jî em zanin ku di edebiyata klasîk de dîlber her dem kiye an pêxembere an jî Xwedê Teala ye eşqa îlahî malûme di helbestê xwe de gelek cara gotine li vê derê jî bi rengekî xweşik îfade kiriye rastî em ê careke dî vê beyta xweş bixwînin heta kengî bikî kînê ji dil rakî cûyê xwînê eger dîlber me bîr bîne te min ne derbe yabanê. Temaşevan hêja em ê niha jî beyteke ku li ser belkî jiyana civakî an jî li ser belkî fanîbûna dinyayê tevlî hev em karin bêjin beyteke wilo em ê bixwînin ji were bi vî şeklî dest pê dikê bi ê nedîne keyf tunîne dil hezîne çavgirîne hey hewar em bêxweyîne ji zilmê re bûne hedef. Temaşevan hêja li ser rewşa dinyayê dinerê ku dinyaya em bêjin aliyê wecihê fanî gotiye ê nedîne keyf tunîne yani li vê dinyayê ew însanê ku em bêjin keyfayî hebe kiye tenê ew kesê dînin ew ê ku aqlê xwe winda kirin hişê wa ji serê wa çûye dibê ew tenê ne dibê yekê ku nedîn bê keyfa wî jî nîne ji ber çi ji ber ku dinyayê de her dem derd û kul hene غم û elem hene ji ber wê yekê gotiye ê nedîne keyf tunîne dil hezîne çavgirîne em keyfayî jî nîne û her dem jî dilê hezîne her dem jî dilê dişewtê û çavgirîne çavê wî jî digirîn ji ber çi ji ber
كلو كدرين دنياي هي هوار ام بخوينا جزل ميرا بونا حدف دبي ام الفي دنياي او قاسي ام دحالك نخوش دنا وام ظلميرا جي بونا حدف وكهون زانن 124 هزار پیغمبر هاتنا عليه الصلاة والسلام حمياجي قدر ندانا في دنيا حمياجي تشتر بري إنسان دانا آخرته دانا أقباء قلت تجارة جدل خوانا برنا في دنيا قلت خب في دنيا و جريندن الفيديو جي أم كارم بيجين سيد علي أف معنا في شكل إفادة كده از جار كدي بخوينم إيه ندينا كيف تنينا دل حزينة شعف جرينا هي هوار أم بخوينا الظلم را بونا هدف تماشاوان هجا من هاجي بيتك ديب خوينن كو راستي فلسفه دنياي يا انسانكي نشاني مدده به انسان مسلمان لازم كو چاوا لدنيا بنرن بفي شكل قوتيا دينه ما يك دينه تمام از بخا ببم جيرا غلام ايكو جي دين را بتزلام حسكي بلا بتش كربلا الفي دريجي جبوي خدمت دين سر خدمت دين وقول سكنيا قلت دينه ما يك دينه تمام قلت دينه ما دينه كي تماما كو خدي تعالى قلت من دينه وتمام كريه بشتي پیغمبر عليه الصلاه والسلام هات سروي عردي و ام بيجن 23 سالا جي بشتي پیغمبر ياوي قلت من دينه وتمام كر من دينه ام بيجن خدي تعالى بپیغمبر عليه الصلاه والسلام تمام بو و دینه داویه و پشتی ویرجی ایدی هاو پیغمبرتین دینه کی دی ایدی هاوته و خودت علا گوتی از نه علم اف دین وری خرا کرنجی وری تخریب کرنجی خودت علا او غرانتیجی ام کارم بیشن دایا گوتی دینه ما یک دینه تمام از بخوا ببم جیرا غلام از جوی کسیره ببم غلام کیه ایکو جدین را بتزلام ایکو جدین را زلام به كوج أولي إسلامي را خدمت بكي بكي به أزوير بما غلام أز بما كولا وأود لام كي جيبه حسكي بلا بدش كربلا وجي كربلا يجيبه أزوي إنساني را أصحابك ما غلام معنا بيتشيا كربلا وكون زانن إمام حسين وأمكارم بيجن هفاليوي الويدري هاتنا شهيد كرن جبر ويكي نافوي جهي كرنا كربلا يعني كرب وبلا يعني الويدري زيادة زحمتي وبلا ونخوشيش بركو تشيبويا نافويدري كرنا كرب وبلا قلت ايدي او كسي كوج دين اسلامي لخدمتي بكي از جرب ما غلام حتى بلاش كربلاء يجيبه حسكي بلاش كربلاء يجيبه از جويره بما غلام يعني الفيدري الشخص نرم الخدمتاوي دنرم تماشاوان هيجان ها جمع دي سي بيتاب خوينن لسر فلسفه طريقه نقشيه بلکه هاتین ویساندن طریقه نقشیه چاوایا شکل سروی سکنیه گوتیه هرچه طریقه نقشیه وردیوی ذکر قلبیه حربو شریوی بدزیه ها گوتنه شیخو ملا تماشاوانیجا الویدری يعني نقشی چاوا لجیانه دنرم بشکل گوتیه هرچه طریقه نقشیه وردیوی ذکر قلبیه يعني دل خدا ذکر دکن نزیده به اشکری نب دنگی بلند و هم بيجي الميدانه حربو الشريوي بدزيه ها قوتنا شيخ ملا يعني حربو الشريوي تشيا بدزيه يعني قلبي خدا الشريخه بنفسه خورا بشيتين را لكن ديسا بفي شكل دوام كليه قلت يا قلبي خو باش صافي بكن ذكري خفي تيدا بكن خوج هر كسي وندا بكن قروا دفي يا بيبلا تماشا بانيجا ام كارم بيجن اف بيت وكا ضرب مسلكه وكا قلتنا كبيشيان كو براستي هيجايا مروج بربكي بلكي تاني نجبوي نقشيا جبوي حمي انسان جبوي حمي مسلمان جي ام كارم بيجن افادهك قالك خوشه قلت يا قلبي خو باش صافي بكن تشكو مدبرين هاجد هناك البس عند اخوات خدت على قدر دايتشي انسانه الزمان وقلب انسانه يعني بيشي قلب بلكي قلت يا خدت على الشكل و لام بيجن المضبطه و لرنجي و نانري الشي ودنري القلب ودنري هكا قلبي باش صافي به جي خديره وج انسان را باقش به او جبوي بي بسا وكيدن لتشتيدي خدت على المال ملكي خلكي العشيره و نانري قلت قلبي خو باش صافي بكن يعني بيشي انسان بقلب باقش دبي وخدينك بقلب قريش دبي بيس دبي قلت قلبي خو باش صافي بكن ذكري خفي تيدا بكن يعني ذكري خو بدزي بكن ناف خلكي دنگ نفدن بانگ ندن زيده خو ندنا بيش خوج هر كسي ونضا بكن يعني چين اش خلكي رجي نبيجي نمجبوري كنت تجبيري افقاس مخير كر افقاس مذكر كر افقاس ميجي روجي مكرن مقرتن نحوجيت في بيجي كنت يچه خوج هر كسي ونضا بكن قروات في يا بيبلا اف يا بيبلا يا خدت على قلت يچه قلت يا
خێرا خوا خێرێ خوا و عیبادەتێ خوا و تاعاتێ خوا ji her kesî re nebêjin ji her kesî re eşkere nekin bi dizî bikin ji were ev çêtir e ha belkî yê ferz insan ne mecbûr e wana xef bike yani mêjê xwe em bêjin rojiya xwe ew ê ferz ne mecbûr e wana bi dizî bike wa xef bike lê belkî yê zêde weke nafîle weke sunnetê zêde weke zikr û taatê wilo ku insan ji xelkê re nebêjin ji wî re çêtir e çikû xwedênekê dibe ku riya bikevî de gotiye çê gerwe dibe ya bêbela ya bêbela îşallah ev e dîsa di dewama wê de aynî vî rengî dîsa dewam kiriye gotiye herkî biket îlaniye da xelk bizanê ew kî ye bêşubhe ew nuqsaniye pirsê bikin şêx û mela ev jî bi rastî beyteke xweş e ku hêja mirov ji ber bikê herkî biket îlaniye dibe ku ew kî insan îlan bike ku xêr û xweşiyê xwe tiştê baş kirin wana îlan bike yani em bêjin sedaqeyek dabe di nav insana de bibêjê tiştê wilo pêxemberê me tawsiye nekirine gotiye bi dizî bidin heta gotiye bi destekî we de bila destê dî nebîne ew qasî xefkirina wê baş e herkî biket îlaniye da xelk bizanin ew kî ye bêşubhe ew nuqsaniyen ew tiştekî nebaş e ku dibêjim îro filan tişt kir min filan xêr kir min filan îbadet kir ew na nebaş e pirsê bikin şêx û mela yê şêx û melayê ku di ilim de û di îrfanê de li pêşiya milatiyê ku zane gotî ji wan jî pirs bikin wê bi vî şeklî ji we re bibêjin herkî melayê ku webê ilm û emel teqwe hebe kibir û hesed cemî nebe pîroz bî lê rutba mela temaşevan hêja li vê derê em bêjin ji bo insanê li pêşiya milatê xwe li pêşiya civata xwe li pêşiya civakê ji bo wa wasfe gotiye ku em aglaba em ji bo alemê xwe re em bêjin mela wasfên melayekî em bêjin îdeal gotiye divê beyta xwe de bi rastî jî xweşik îfade kiriye gotiye herkî melayê ku webê yani kî melayê webê ku insanek melayek bê divê çi bê ilm û emel teqwe hebe dibê çi dibê ji pêşî ilim û emel û teqwe ev her sê jî girîngin yani yek tenê belkî nabe mesela ez bêjim ku melayek zêde teqwa bê xwedî ilim nebe ev jî belkî zêde feydayê nede gel ji ber ku feydayê bide wî lê belkî nede derdora wî lê bi ilim insan feyda xwe dide derdora xwe jî çikû heta gotine insan divê ji her tiştê xwe zekatê bide zekata ilim jî gotiye çi ye gotine ku insan bi ilmê xwe li derdora xwe belav bike û rêya qenc rêya rastî li ji we re jî nîşan bide ev jî belkî zekata ilim e dibe divê ilim hebe çikû bê ilim di nikarî belkî insana ronahî bike û piştre emel yani ne tenê ilim ez her tişî zanim lê belê ez tiştekî nakim ev jî ne rewşeke baş e divê emel jî hebe ku insan bi wî ilmê xwe emel bike deqane feydayê bide yani çiqa zanibim ku xwarina nanekî baş e lê ku ez wî nanî nexwim ti feydayê nagihê min ew jî emel ji wî rengî ji wî alîve baş e û piştî emel teqwe jî lazim e erê ez dizanim û ez dikim jî lê belê dîsa peywendiyê insanekî û Xwedê Teala nebaş bin ku ji Xwedê Teala netirsê ew emel jî belkî ti feydê nediye got divê teqwe jî hebe û piştî wê re gotiye kibir û hesel cemî nebe ev tiş cana insana dixine kibrê de xwedê ku insan ilmî hebe emelî hebe belkî teqwa wî jî hebe cana êdî şeytan dikeve bin dilê de dibêje mêzene va ev qetişê te hene te cennet garantî kiriye êdî xwedênekê dibe ku insan re kibir çê bibe ev jî aglebe jî belkî ji bo aliman xefkeke zêde bi talûkeye zêde xeternake gotiye ilm û emel teqwe hebe kibir û hesed cemî nebe lazim e ji bo misilmanekî kibir û hesed jî li cemî insan nebe erê ev ji bo melayekî gotiye lê belê ev ji bo hemî misilmana jî girîng e kibir û hesed cemî nebe pîroz bî lê rutba mela dibe li wî insanî rutbeya melaya êdî pîroz bê yani çima çikû te melayekî îdeal bi wî şeklî ye ez dixwazim careke dî vê beyta xweş bixwînim rastî herkî melayek û webê ilm û emel teqwe hebe kibir û hesed cemî nebe pîroz bî lê rutba mela temaşevan hêja di dawî helbesek xwe de Seyyid Elî Findikî dîsa em karin bêjin mexlasa xwe bikaraniye û li ser xwe gotiye û dîsa xwe rex nekiriye yani kêmayiyê xwe gotine bi vî şeklî bi rastî xweşik jî gotiye Xwedê ji razî bê rehma Xwedê lê bê gotiye ez mandirê ji te Elî ji her tiştî te diştexilî heqê tê ji bê aqilî mol te bidîtin çend zela belê li vê derê xwe rex nekiriye gotiye ez mandirê jî te Elî gotiye Elî
تو زمان درێژی حەشا گوتیت یعنی زێدە دشتەغڵی زمان درێژ بۆی کەسی زێدە دشتەغڵێم دەبێژن ji her tiştî tu dişteɣilî yani ev jî terî wasfeke nebeje ku zeng bêj her tiştê dişteɣilim ji xwe re dibêjî heqê tê ji bêaqilî heşa dibêt bêaqilî heqê tê ji ber wê yekê moltev dîtin çend zela heqê tê ye ku em çend zela çend şeqa me li te bixin gotiye heşa ji bo xwe gotiye rehma Xwedê lê bê bi rastî xweşik îfade kiriye ez dixwazim vê beytê carekedî bixwînim û bernameya xwe li vir xilas bikim ez man dirêjî tu elî ji her tiştî tu dişteɣilî heqê tê ji bêaqilî moltev dîtin çend zela رحمة خدای لبه لسیدای هجا سید علی فندکی بله تماشاوان هجا ایروجی وقت ما خلاص بو ام هاتنا داویه برنامه هلبس نمر حتى برنامه کدی بمینت خیر و خوشی ده بخاطره و